Well, Jabulani, just look at us. Short sleeves. It's happening, it's happening, it's coming. Ja. Goeiedag aan al die kykers en lesers. Ja, dit lyk vir my die lente en die somer is op pad en full force, soos hulle sê. En dan ook gepas daarmee in ons rooi hemde, is ons voorblad hierdie week gemik op die laaste paar dae van Women's Month. En ons het 4 baie professionele, vriendelike, behulpsame dames, maar ook soos hulle sê, powerful, strong women. Hulle is van die bloeddienste, en dit is net so in die doodsnikke van Women's Month wat ons net hulle wil erken, en al die vrouens daar in die omgewing van Rustenburg binne en buite die dorp wat 'n verskil maak in lewens. Ons sien julle raak, ons bedank julle, ons ondersteun julle. Well, I'm going to talk about something that's going to be good for our four-legged friends. Now, the SPCA is going to be conducting a book sale this weekend. Now, it's scheduled to start at Safari Gardens Shopping Center, and please note, it will start from 8:30 until midday. Please don't miss out. The information is on page 2. Ja, en dan van my kant af nog steeds op die noot van die warmer weer. Hierdie komende Saterdag is die Willerste Noordweste Lentefees by die NG Kerk Suid se terrein aan die gang, en dit is 'n lekker dag om uit te kom en bietjie te veel te eet en bietjie te veel te gesels en bietjie te veel te kuier, maar 'n lekker familiedag wat voorlê. Gaan woon dit gerus by, dit is vir 'n goeie saak. Now, we have information about the new MEC of Education here in the Northwest Province, who visited the schools that have burned down. The first school burned down in Pella Village, and the second school burned down in Monakato, which is also known as Rietspruit. So go to page 3 of this week's edition for more information. Dan, vir die mense wat hou van vinnig ry. Neem asseblief kennis dat die sogenaamde AARTO-sisteem reeds in werking is in sekere dorpe in Noordwes, maar die strafpuntstelsel is nog nie in werking nie. Nou alles rondom hierdie sisteem en hoe dit gaan werk en die datums en die tye en dis meer is op hierdie week op bladsy 11 van ons koerant. Gaan lees gerus, berei jouself so voor. Begin miskien dalk so 'n bietjie spaar, maar neem kennis van hierdie groot nuwe verwikkelinge wat op ons paaie gaan plaasvind. Okay, and then lastly, we've got the information about the funeral arrangements of Captain Musimane, who sadly passed away last week in hospital. Now, he's going to be buried in Tuelachte, Silocha section. All the details are on page 12 of this week's edition, and then we're going to leave it there. En dan van my kant af vir hierdie week kan ek sê, bly cool en bly kalm. Ons sien julle weer volgende week. Sharp, sharp.